Салом. Инак мо расидем ба дарси чоруми барномаи скичап. Дар се дарси аввал мо шиносоӣ бо барнома, шиносоӣ бо модификаторҳо, яъне функсияҳои скичапа кор мефармудагиёш ва как пример ду намуна кухнӣ кардем. Дарси чоруми мо хеле ки шумо дар боло дидестем сохтани корпусни мебел. На только кухня, балки шкаф, стол, тамоми принадлежностии хона мақсад. Чӣ хел мо бояд кор кунем, чӣ хел мо бояд скорост муайян кунем. Чуноне ки шумо дар дарсҳои якуму дуюм дида будем, программа беҳад осон, кор карданаш ҳичи нест. Одаме ки завқаш бошаду желания бошад, ёд мегирад. Агар тамошо кардагӣ набошед, ссилка дар боло пайдо мешавад ҳозир, тамошо кунем, ёд гирем. Кадоме ки подписатсия накардаед, подписатсия кунед, лайкҳоро ёдмон намебарорем, и так сар мекунем. Имрӯз мо дар барнома сохтани шкафро сар мекунем. Ай примери осон медем. Кнопкаи R мечиқем, клавиатураро ҳама вақт ба клавиатураи англисӣ гузаронем. Чуноне ки дар поён дидастед русская версия, Alt тақати Shift Z мекунем, английски клавиатура мешавад. И барои чӣ мода дар кора? Барое ки функционали скичап ба клавиатураи английски скоростиш баландтар мешавад. И сар кардем. Как всегда, линия мекашем. Предположим, что шкафи мо 3 метр, 3000 миллиметр. Глубинаи шкаф 500. Ай шкафи осон сар мекунем. 500 и шкафҳои обычни, дарои распашной. Дарои раздвижноиш глубинаш дигар мешавад. Итак, ҳарфи П, вақте ки уже габаритҳоро задем, 3 ба 50. Баландии шкафа 260 мекунем, 2600 миллиметр. Коробкаро ки мо сохтем, ҳарфи М-ро мечиқему, пасини осии мефурорем 50 сантиметр, яъне 500 миллиметр. Баъдан ду бор болош дар леви кнопкаи мушкаро ҷиқида, Shift Z мекунем, сар надода точкаҳои байна қатъи хати поён дур мекунем. Ҳарфи F қатъи талшина мезанем 16 миллиметр. Барое ки 16 миллиметри талшинаи дисплей. Боз ҳарфи F барои отмена действия як бор Escape, як бори дига 16 миллиметр барои антирисоли боло. Аввал мо наполнение даруна мекунем, баъдан дарора. Идем дальше. Ҳарфи М. Аввал ҷои холигида як бор кликат мекунем, баъдан ҳарфи М. Пасини оси 100 миллиметр. Боз ҳами 100 миллиметр мона, 16 миллиметри дига. Мерем дальше. ҳарфи П қатъи мо разделид мекунем. ҳарфи П қатъи разделид не утопид мекунем. Мақсад глубина 500 мо 497 мекунем. 3 миллиметр барои задни стенка. Болошам ҳамхел 1-2. По памяти кивай шуд. Соколи тага 16 миллиметр дарун мекунем. Стандартная процедура. Баъдан якта перегородкаро Ctrl-C қатъи копия мекунему. Ҳамаша выбор карда Ctrl-G группировать мекунем. Shift қатъи кнопкаи V зер карда копияи худмона дар ҷое ки дар кор омода ҳамонҷода вай мекунем, барқарор мекунем. Агар ки мо просто Ctrl-Shift-V нею Ctrl бекунем, копияи мо немише перемещаться мекунад по ҷоеда ки вай бошад. А Shift-V ҳамон ҷое ки мақсад копия кардагем ҳамонҷода ёфта мемонад. Копияро барқарор карда мемонад. Автоматом ҳамин перегородкаи кардагимона талшинаи 16 миллиметр метиҳем ва группировать карда ҳарфи М-ро мечиқем. Баъд аз группа кардан мо як бор Ctrl плюсик пайдо ки шуд, кашиш метиҳем то и тарафа. Агар мо мақсад ай точкаи наружни биқапем,
бояд ба берун барем. Агар ай дарунги точка қапем, бояд дарун нимиха биёрем монем. Ҳозир мо ай берун қапинем, барои омуқа то беха притик мебарем, мемонему тақсим бар 3 мекунем. И за счёти ҳамин мо 3 отсекти яхела гирифтем. Перегородкаи байнам инчунин. Мо метавонем, чтобы другую группу надруем, прямоугольник хати кнопкаи R выбор карда, толщиной 16 дода, сразу группировать карда и ҷурамонам инчунин копия кунем. Мо метавонем то бехабарем, ёки метавонем то ҷои основной дар корамоно то ҳамунҷара. Ҳарфи M кашиш метиҳем як бор инҷа, бо як бори дигар инҷа. И распределение внутреннее наполнениямон почти тайёр шуд. Анакун фикр мекунем, в зависимости от выбора клиент, мо метавонем дар инҷа полка кунем, ягон идеяи хуб. Шумо чисто чӣ коре ки ман мекунам ку чисто кори маро накунед. Идеяи худтона, стили худтона, размерои худтона тақсимот кунед. Принципи ёдгиритон дар ҳамун чӣ вақт ёд мегиред ки фикронии худтона тариқи ҳамин барнома баён мекунед. Основаҳоша уже шумо медонед. И ду табакавинае ки мо копия монда будем, удалит шо мекунем. И идём дальше. Ҳамин боковое ки ҳозир мо дар инҷа дорем, перегородка яъне ай и точкаш қапиш дода як бор копия мекунему, бо ҳамин отсек астку тақсим бар 2 мекунем. Лишниша удаляем. За счёт этого мо зонаи полка получат кардему, зонаи вешалка мақсад. Полкои поёна чӣ хеле ки ҳамин перегородкаи болову даруна тақсим кардем, ёрам ҳамун процесса. Ҳарфи R хати прямоугольник, ҳарфи P 16 мм поён, группировать и ҳарфи M хати притик то болоша по синей оси. Синяя ось кадоме ки дарсҳои аввала тамошо кардагӣ набуд, тамошо куна. Уҷода фаҳмондагием синяя ось кадом стрелкае, красная ось кадом стрелкае, зеленая ось кадом стрелкае. Мемонем тақсим бар 6. И мо 6 точка полка гирифтем. Бологи копияра мақсад ва поёнгира удаляем. И як полкаи аз боло, як полкаи поёна, ҳарфи М хати копия карда по красной оси оварда иҷода мемонем. Зонаи вешалкамон не обязательно дароз боша. Агар детский шкаф боша, шумо метавонем просто ҳамин як полка астку аз центр қапиш дода вай кунед, дар центри ҳамин моделмон монем. Лекин маҷияте ки ҳозир ай боло полка дорем, поён калон шуд, боло майда. Ирам ҳамун хеле чӣ хеле ки ёро копия кардем ку ҳамун хеле 1 2 3 4 5 та. Барои ҳамуқа мо метавонем мисол Ctrl V полкаи болои монему и ҷурамона аввал поён кашем, баъдан ёки и ҷурамона удалит кунем полностью. Ай ҳамин точкаи боломона ки мақсад уже нулевой точка ки ҳастае, как крыша истифодаш мебарем, полный поён кашида тақсим бар 2 мекунем, уже ҳамин ҷурамона мегирем. Д-та равномерный отсек шуд, да, иҷода. Идём дальше. Плагини Mirror. Шумо ба плагинҳо шинос нестем. Ҳозир дар инҷа як намуд функсионале ҳаста ки берун аз SketchUp ёро дополнительно скачат мекунед. Дар оянда ман ҳамаи ҳамин плагинҳоро дар страничкаи худам Telegram-да вай мекунам, добавить мекунам, шумо гирифта установкаш мекунед. Тарзи установкашам иншоаллоҳ нишонтон метиҳем. Выбор мекунем ҳамаи ёро, перегородкаво полкаҳоро. Чтобы мо повторно дар ин тараф ҳамаи ҳамира насозем, просто плагини Mirror Objects нависагад. Меҷиқем центри моделмон омада, як бор Ctrl+R мекунем, чтобы плюсик пайдо шавад. Мишкара кликат мекунему, по красной оси синей ҳамун тарафе ки мо копия карданем ку ҳамун тараф кашиш метиҳем, сар метиҳем. Кашиш дода баъд сар тие ки мақсад иногда сбой мумкин тия, да.
ду зонарамо разделид кардем, полкаву кришкаваёшабро овардем. Зонаи байн мемонад. Барои зонаи байн мо чӣ план дорем? Метавонем мақсад болора вешалка кунем, поёнда кашкашак монем. Удаляем одну полку, чтобы я хела набошам, да, мақсад. Метавонем уни хели варианту кунемш. Предположим, шкафи детский него барои каломе. Оварда мемонем. Боз копия карда по красной оси оварда мемонем. Дар поён якта прямоугольник хати ҳарфи R хати қапиш дода мекашему, баландӣ 200 мм мебардорем. 200 мм ки мо бардоштем, ҳамин 200 мм моно поён мефурӯрем. Поён то донора, чтобы равномерное распределение шавада. Баъдан чӣ кор бояд кард? Иҷа наполнение внутреннее аст ку кашкашакҳоро расшотуша дигаха мегиранд, да? Мо метавонем просто аз чап ба рост қапиш дода мекашему. Чӣ хеле ки дидесе хати кабуд да так ҳарфи пера мечиқем, ай поён 20 мм мебардорем ва аз боло инчунин 30 мм мефурӯрем. 20 мм аз поён, 30 мм аз боло. И ҳангоме ки мо бо аз чап ба рост дар и пара кашиш метем, и тарафа расшот под механизме ки истифода мебарам 13 мм отступ мекунем. Ин тарафам инчунин 13 мм. ҳарфи F 16 мм дода мо кашкашака корпусша тайёр мекунем. поён мефурӯем то иҷара, мақсад 150 шуда гиёзи корпус мо мегирем 147 мекунем. Чуноне ки дар иҷа истифода бурдем, инам падобияи ҳавай мешавад. Кашака группа мекунему аз берун, мақсад линия қати аз центри ин мақсад. Вақте ина поёнда омаде точка пайдо шуд ку шифта зер када, на омаде мақсад ин поёна қапидем, шифта зер мекунем, центральни точка меои, кликат мекунем по синей оси. Дидем? По синей оси 200 ки зада будем, ҳавая тайёр када мемонем. Красная ось до центра и прийти к то поёна. Закрываем. За счёти ҳамин чиз мо уже фасади кашкашакмона гирифтему. ҳарфи F хати фақат за зон монданаш буд. 4 мм. Копируем Ctrl-C, полное выделение, удаление. И Shift-V. Shift-V кардем, толщинаи 16 мм дода мо дари кашкашака хати худи кашкашак тайёр карда мондем. Выделяем, группируем. ҳар ду корпуса богруппировать мекунем. И ай поёнги хат аст ку, ай поёнги хат мақсад қапиш дода Ctrl-1 бор по синей оси баландии 200 мм. 200 мм ки кардем, X 3 мекунем, чтобы 4 кашкашак бигирем. За счёти ҳамин чиз мо уже 4 кашкашак қати внутреннее наполнениеш гирифтем. Идем дальше. Болои кашкашака ҳарфи R, дидесен X-ик пайдо шудеста. Ай бех меқапам, да, мақсад айними точкаи внутренне меқапам. ҳарфи R оварда то нами бех мона ҳозир чӯта касания мо разбег дудестай. Биёй линия қати мекунемш ки хеғам дод. ҳарфи L, ай и точка, баъд уже ҳарфи R қати кашиш дода то и точкара меёбем. ҳарфи P 16 мм боло мекунем. бояд ҳамин корпус аз кашак боло бошад. Барое ки дар боло мо ду дар мекунем, и вариант мақсад дара меқапада дарунша. Дара намемонад ки дрон проваливаться кунад. И идем дальше.
полкои дрона кардем, ҳама наполнениёро кардем. ҷои трубоҳорам осон аст сохтанаш. Просто се қатъи трубара начертид мекунем, инструменти ведения қатъи флянца месозем. Идем к завершению, как говорится. Ҳарфи ре аз нулевой точкамон қапиш дода то центральни точкаи иҷара омадаву шифта зер мекунем, боло мебарем. Диден шифтати фақат ҳамун тарафе ки мо мерем ҳамусо направлятш мекунем. Боло ки бурдем, автоматически дарора разделение мекунем. Ҳарфи М хата выбор кардем, овардем ин тараф, тақсим бар 2, ҳарфи F 4 мм, ишда дубор клик, 1, 2, 1, 2. Ctrl-C, выделение полного комплекта и удалить. Shift-V. За счёти ҳамин мо уже дидармон тайёр шуд. Группировать мекунем автоматом. Бегруппа ҳеҷ вақт кор накунем. Вот так и вот так. Идем дальше. Выделяем полностью, инора выделить ки кардаем. Ай точкаи таг астку копировать карда дарора па сини оси мебурем то болора. То анеми хате ки раздели ки антирисолия хати нижни корпуса отделить мекунад ку то ҳамчора. Ва ё ки просто па сини оси азер мекунед 2000 мм. Бардошта мемонад. Вақте ки мо иро бардоштем мондем, просто айз боло, айз чап барост вай мекунему, ҳарфи М хати па сини оси мефурӯдемш то болои корпус. Баъдан боз 4 мм дига аёди ман буромад добавить мекунем. Заходим, копируем, Ctrl-C, дарои болора, чтобы мы равномерно 4-5 дара тақсим кунем. Shift-V, группируем и ҳарфи М хати мақсад копировачон мекунем. Оварда то центри иҷро. Вақте ки уже овардем инҷа, просто X2. За счёти ҳамин мо и дарорам гирифтем. Дидена? И дарора ки гирифтем, и дари иҷамон ки монд, просто гирифта центральни точка, клик, мишкара сар надода, як бор Ctrl плюсик пайдо шавад и сар мекунем. За счёти ҳамин мо уже ини қадар формаву дара дигар чизоро тайёр кардем. Боз мерем, ҳарфи R, нулевой точкада зер кардем ай центр, фуромадем то иҷара. Ана инҷа камтар ошибочни хатоги дачи бисёри бачаҳо мекунанд. Кашкашак дорем ку за счёти ҳамин кашкашак бисёриҳо хатогӣ карданашон мумкин аст. Барое ки ихеле хатогӣ нашава, лучше нехе мекунем. Ҳамин дари боло аст ку копия карда то рости и дармона меорем мемонему. Баъдан бирони группа медароему. ҳарфи П қатъие ё ки ай чап ба рост выделить карда мефурорем. 708 ки бошад, мода 700 дига дар кор. 700 ва боз 700. Ана мехоем корпуси шифонер, шкаф ва дароша қатъи кашкашакҳош сохтем. Хоб, дар ин чӣ истифода бурдем? Линия, прямоугольник, копирование. И группа, конечно. Тамошо кунед. Насиб карда бошад дар оянда бо дарсҳои нави мо добавид мешаванд. Кадоме ки дарсҳои якума тамошо накарда буд, ссилка боло, марҳамат, дарои тамошо кунед. Лайк, подпискара аёдмон намебурем. Ҳаматонда барори кор ва худованд ёри нигаҳдор.